UJESU KRISTU UYINKOSI. Ngithanda ukusho ukuthi usathane sinikile amathuba enhlizweni moya uNkulunkulu mkhumbuza. Siyaxolisa, sicela bonke baqale ngokuzisho amagama abo nebongo. Uyabhala lo. uPhindile wakaXakana, umntwana kaNkulunkulu msindisiwe. Kodwa ngakasindiswa nosindiswa mhla uNkulunkulu ekhumbule umseni wakhe. Ngithanda ukusho ukuthi uNkulunkulu ukhumbuza ngisasemncane, shuthi uma wayegula, uma ungizalana, uma egula nganginamamanzi mabengitshela ukuthi uma wayegula mina naye sasigula siwu-2, kodwa uma washona mina ngasala ngibambelela ngendongo. So ukukhula kwami ngikhuliswe umamkhulu ngoba uma wathi nakashona wasinikeza umamkhulu. Kodwa ngithanda ukumphakamisa uNkulunkulu ukuthi ekhaya izangoma, umamkhulu isangoma, ngibiza ngoba uma washona ngisasenamamanzi, so ngikhuliswe umamkhulu. Uthe uma wayekade isangoma, kodwa wayesikhulisa ngangezwi likaNkulunkulu, wayeshumayeza esitshela konke uNkulunkulu angakufuni. Kodwa indaba yamadlozi kwakuyinto ethiwa ekhaya kumele siyenze ngoba sigcinisiko. Ekukhuleni kwami ngiyakhumbula ngiyacabanga 11 or 12 years ngangisonto ezayoni. Kwathi kune Good Friday nakhona kwakuyi Good Friday. Ngikhumbula lokho sasiye ePace eSoweto, ngiyacabanga ubaba uJalu yazi leyo ndawo, iyayigcwele phezulu nangaphansi. Uma ngoba wayesikhulisa ngokushumayela sisaseyingane, ngeza phambili ngashumayela ngomshumayeli 12. Kodwa ivesi elahlala enhlizweni yami angithini namhlanje ngoba ngangishumayela ngincane nje. Kwathi maqeda ukushumayela eholweni bonke abantu batheka bandlengane ngoba ezayo ukushumayela noma ubani. Base bebona ukuthi na umama ngoba umamkhulu wayesifundisa Sunday school besifunda nje u11 19 imithetho nemiyalo kaNkulunkulu. So ukufika enhlizweni yami ukuthi ithi le verse le kumshumayeli 12 verse 1, khumbula umdali wakho ezinsukwini zobusha bakho zingakafiki isikhathi ezimbi, zingakabi khona insuku lapho uzothi wena awuthokozi ngoNkulunkulu. Kepha le verse le lahlele enhlizweni yami ukuthi ebusheni bami ngizomenzelani mina uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wangikhipha ebujukujukweni ngoba nganisevasithi ngisindiswe last year ngoFebruary. uNkulunkulu wagcina kuze kube lo nyaka nginawenye nginonkosi uJesu esangigcinile ngilondolozile kwezinye izinto engangizithanda, kodwa uNkulunkulu wangenza ngishaya indimba ngenxa yegama lakhe. uNkosi Jesu okushuthi uma efika empilweni yami mina ngangumculi, ngihlabelela, ngangicula umusic wamapiyano, ngangithanda kakhulu futhi ukwenza zonke lezi zinto lezi. Ngi-athenda indawo lezi zomjive nani. Kepha uthi uNkulunkulu makafika kimi shuthi kwaba nobhuti owayedlala iforex, owayenza imali eningi. Sasisambuza nomngane wami ukuthi hawu singenza njani ukuthi nathi sibe nemali ngoba ifame yayisenhlizweni yami, kodwa izwi lalihlele enhlizweni yami ukuthi thina ingcebo yethu ayiyona yalelizwe, kodwa uma singamuphi usathane ithuba la emhlabeni ekwelizayo bengazi ukuthi ngiyosha sogwena.
Kodwa ke ukuthi makufika lapho ke asamukeliso uNkulunkulu athi asamukele uNkulunkulu ngempela simamukele noNkulunkulu kuthi ngesinye isikhathi sengikhohliwe simamukele noNkulunkulu wakhona esingamazi onamaphiko onamehlo onke amaphiko sithi masifika endlini ngilala hayi ngibone shuthi ngizama ukuvuka ngoba sasikhonza futhi enkonzweni yesiphiri shuthi isecret inkonzo yesecret so uma wangitshela ukuthi yabo masekuzima uboshwe lemikhuleke kanje izokusiza yabo ngangazi ukuthi uNkosi uJesu khona kodwa ngangisho ukuthi mina ngenze ukwazi ukuthandaza umntwana ngizothandaza uNkulunkulu kwakukhuluma kwami nje ngisakhula ngisasethunjweni so ukuthi makufika leso sikhathi leso ngilele embedeni ngibone abantu bagcwele iwindi ngibone abanye banaked bascared bayathusa beze kimi abanye bangijabulele nje labantu kodwa abapheli uyabona ukuthi akusi abantu abaphilayo laba so mabeza kushuthi ngizama ukuthandaza baba sezulwini usehambile uyahamba baba sezulwini usuthengisa impilo yakho kusathana uhambile baba sezulwini bathi ngiyamkhuleka akawenzi umsebenzi ngikhumbula ukuthi konje uma wathi khona le engasivikele engcono uma ubaba sezulwini angasebenzi ngizikhuleke lemithandazo le yakhona naye isebenzi ngithi Nkosi yami ungizoyenza njani ngiyaxolisa ukunikele imoya wami kusathana uma ngisasho kanjalo ngiyacabanga ukuthi umzuzwana ngivuke shuthi ubekuyivision ngoba ngibona yonke into bekade yenzeka so ngifonile lo bhuti ngimbuze ngithi bhuti yazi ngicela ukubona into ekanjena kanje ngingenze njani ngithi yini leyo athi those are your angels you need to start sending them now ukuthi uzothola ukhona ukuthi uqhubeke ube famous ngase ngithi Nkosi angenze ngikwazi ukumseva usathana kodwa nje inhliziyo yami ngathi hayi ngabeka ukuthi Inkosi ngcono ngiyidate indaba yomusic ngoba ngibukile ukuthi ifame le ngiyifunayo ingilidele ukuthi ngibe umntwana kaSathane permanent contract yokuba yi-666 so ngase ngiyahlehla kancane kodwa uNkulunkulu uthe makafika empilweni yami the very same year bekumele ngife kaningi kodwa uNkulunkulu wangisindisa even ngisesibhedlele shuthi besiphuma nabangani bami la siphuma khona mangibuye ngabe sengivomitha igazi uNkulunkulu still ngaba nethemba ngoba ngangikhuleka kakhulu ke lapho ngithenga amakhandlela weBhidaya ngwabeka ekamereni ngikhuleke ngishunqise umama nje ukuthi ngishunqise nempepho zonke lezi zinto lezi ngangikholelwa yilokho kodwa uNkulunkulu ngamcela ngathi Nkosi sengikuzwile konke emhlabeni ngikuzwile abakushoyo ngawo ngicela ukuthi wena ungitshele ukuthi ubani wena uNkulunkulu lapho waqala ukusampula empilweni ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngifikela ukukhala enhlizweni yami makuza le verse ethi lo wesifazane wayisifebe kepha abamangaleli bakhe bekumele bamkhande ngamatshe kodwa uNkosi Jesu akasabe mlahla kodwa wathi hamba ungabusona ngifika ukutheni Nkosi ngiyabonga ukuthi uyikhiphe impilo yami ebhutshisweni ngisasemusha ngina 24 isono seyeke kamuntu omusha uyakhona ukuye kumjolo uyakhona ukuye ingoma zezwe uyakhona ukuphila njengentando kaNkulunkulu ntomusha bengisenza sithi uNkulunkulu makashintshe impilo yami ngangisengimele ngibukeke njengogogo ngisibona ngugogo mangizibheka ukuthi uNkosi uJesu ufuna ngigcoke kanje kanti inhlanhla ukuthi nasindiswa sengigqoka kanje ngiyambonga uNkulunkulu futhi nangalokho ukuthi uNkulunkulu wathi makafika wakhipha wamake-up engangithanda wakhipha konke wangitshela ukuthi lezi zakaSathane ngazizwa ngi-convicted ukuthi manje sengizoba umntwana kaNkulunkulu abangani benginabo bangibona ngihlanya abantu abangaziyo bathi ngiyahlanya abantu bangasamfuni ngafika